a zemlju evo tmina pokriva i mrklina narode, a tebe obasjava Jahve i slava se njegova javlja nad tobom. K tvojoj svjetlosti koračaju narodi i kraljevi k istoku tvoga sjaja. Pridigni oči, obazri se, svi se sabiru i k tebi dolaze. Sinovi tvoji dolaze iz daleka, kćeri ti nose u naručju. Gledat ćeš tad i sjati radošću, igrat će srce i širit se, jer k tebi će poteći bogatstvo mora, blago naroda k tebi će pritjecati. Molit ćemo se Bogu. Oče naš, neka te slava i hvala, tebi gospodaru svemira, kralju kraljeva. Zahvaljujem ti se na prisutnosti tvojeg svetog duha i na ovome mjestu. Također ti se zahvaljujem na tome vodstvu. Hvala ti na zdravlju i životu koji se donio da smo svijetu stigli ovdje. Hvala ti na svakom mladoj duši koji se nalazi u ovoj dvorani danas i blagoslovi one koji nisu danas s nama. Gospode, pouči nas iz svoje riječi. Oslovi nas ljubavlju svojom. Hvala ti Bože na oproštenju u Kristu. Molimo te, Oče, da ovo što budemo danas ovdje čuli nađe mjesto u našim srcima. Da to priliči možemo podijeliti potičan dodatak sa tvojega priča. I neka cijeli ovaj skup bude u duhu tvoje slobode, ali ne samo kroz ovaj vikend, nego da takvi budemo i kad budemo sa ovog mjesta. Oče, učini da ovaj kongres protekne u kršćanskom ponašanju. Amen. amen. Izvolite sada sjesti. Odmah na početku ovog subotnjeg bogoslužja i početku kongresa za neke od vas, želio bih spomenuti jedno ime. Želio bih spomenuti prvo ime na ovome kongresu. Inače imam problema sa imenima, pa bih zamolio vas, nekoga, da me podsjeti koje bi to ime trebalo biti. Vi nemate mikrofon, ja imam. Šta ste rekli? Koliko vas zna koje je to ime? Koje je to ime? Da čujem ponovo. Je li Isus to ime? Ima li neko ovdje da se stidi spomenuti ime Isus? Ima li ovdje netko ko ne nađe zadovoljstvo u svome srcu kada s njegovih usana pređe to ime Isus? Meni je zaista drago što su ove stolice popunjene. Ali budemo iskreni, da nekoga od vas ovdje nema, da neka od ovih stolica ovdje u prvom redu prazna, neko drugi bi je popunio. Meni je drago što imamo gosta iz Engleske, meni je drago što imamo goste iz konferencije, meni je drago što je brat Miroslav Đidara organizirao ovaj kongres, ali mogu vam reći da on nije organizirao bi ga neko drugi. Meni je zaista drago što su ovdje i braća, kolege, pastori, ali mogu vam reći da oni nisu pastori, bio bi netko drugi. Meni je zaista zadovoljstvo vidjeti našu sredinu i našeg predsjednika. Budemo iskreni, da nije on predsjednik, bio bi netko drugi. Ali Biblija kaže da ima jedno ime. Sjećate se koje je to ime? Mogu da čujem ponovo? Isus. To je ime za koga nema zamjene. I to je ime koje ja želim prvo da bude spomenuto u ovoj našoj sredini.
Želio bi da to ime i ostane u našoj sredini. Meni je drago što vidim vas ovdje. A mogu vam reći da vašim licima i našoj sredini meni je drago što vidim i osobu čije je ime, kako bi rješao nam? Ime Isus. Ja bih želio da to tako i ostane. Ja bih želio da Isusa, da njega pozdravimo u našoj sredini. Jednoga dana kad budemo sjedili na jednom kongresu većeg formata, vjerujem da će nam Isus reći gdje je bio i kako se osjećao onoga dana, davnoga dana, a možda ne tako davnoga dana, kad su bili u malom za nas ovdje lijepom mjestu, ali onda kad budemo u onom ljepšem mjestu, u ovom malom mjestu, Poreču, Isus će reći gdje je on bio. I bit će mi najdraže ako kaže da je bio u srcima svih u nas. Ja bih sada zamolio naše organizatore po pitanju glazbe da dođu ovdje i da nas povedu u pjevanju. Recite mi još jedanput, molim vas, ali ako se ne stidite, zapravo svi oni koji se stide toga imena, neka ga ne spominju. Recite mi, u čiju slavu ćemo pjevati ove pjesme? U slavu imena Isus. Pjesme koje osobno pjevam su dosta kristocentrične i volim takve pjesme pjevati. Poruka jutros je bila snažna i za sve one koje je poruka takla u srce ili su potaknuti razmišljanjem o Isusu, neka iz srca pjevaju pjesmu koja je ovdje. A ako je ne znamo, pokušajmo je učiti. A oni koji znaju, budite glasniji i izrazimo svi to zadovoljstvo kroz ovu pjesmu. Trijumf je doista jedina riječ koja može zamijeniti ono kada se govori o Kristu. Isus je triumfirao, napravio je nešto što doista mi sa oduševljenjem ovdje možemo i razmišljati i moliti se o njemu i pjevati. I neka to bude i poruka ove pjesme. Trijumf toga imena, cijelim nebom odzvanja, i na zemlji slavimo ime koje volimo. S neba si sišao na svijet, sam bez anđela, i na križ razapet, zbog mog pjestupa, više smrt ne sprečava, nakon toga uskrsa, trijumf toga imena. Trijumf Božjeg janjeta, trijumf Božjeg janjeta, cijelim nebom odzvanja, cijelim nebom odzvanja, i na zemlji slavimo, i na zemlji slavimo, ime koje volimo, ime koje volimo. S neba si sišao na svijet, sam bez anđela, i na križ si razapet, zbog mog prijestupa, više smrt ne sprečava, nakon toga uskrsa, trijumf toga imena. S neba si sišao na svijet, sam bez anđela, i na križ si razapet, zbog mog prijestupa, više smrt ne sprečava, nakon toga uskrsa, trijumf toga imena. Mogu vam reći da me je osobno gost sinoć jako oduševio. Analizirajući sebe kroz rast u mladosti, imam utisak kao da sam bio zakočen u nekim ispoljavanjima onog što sam osjećao u Kristu. Trebalo je biti onako, u nekom
okviru, trebalo je biti dobar i poslušan. Ako si izlazio malo iz nekih okvira, da si se malo slobodnije ponašao ili svirao gitaru sa malo jačim ritmom, odmah to nije bilo kako treba. On me je sinoć oduševio i doista nisam znao kako bi se ponašao. Neka ga Bog blagoslovi da tako radi, jer vidio sam da vas je zadobio. Ne znam tko bi iz naše konferencije to tako mogao, ali da nema njega bio bi netko drugi. Oprosti, Brkoviću, koristio sam tvoje. Drugim riječima, da nema nas, svirao bi netko drugi. Da ne slavimo mi Krista, netko bi ga drugi slavio. Hvala Bogu što ga mi slavimo. Jer Bog će završiti svoje djelo na zemlji. Bez obzira tko je to. I neka te poruke i te pjesme koje pjevamo ostave utisak na sve nas. To je želja mene i grupe s kojom sviram. Hvala Bogu na mogućnost da možemo svirati zajedno. Mi smo se pripremali, puno smo se molili i osjećamo da jedan dobar duh vlada ovdje. Ova je pjesma jako kristocentrična i pretpostavljam da je puno vas zna. Hajdemo je pjevati što glasnije. Idemo, što glasnije. Isus, nema ljepšeg imena. Isus, dobri pastir stada svoj. Isus, ispunjen je milošću, ime Isus uvijek slavit ću. Isus, nema većeg imena. Isus, slavni pobjednik je on. Isus, okružen je svjetlošću, ime Isus uvijek slavit ću. Isus, voli djecu svijeta tog. Isus, naš je spasitelj i Bog. Isus, pruža svoje ruke vje, zato dođi njemu predaj se. Zato dođi njemu predaj se. Znam ja, vi čujete glasove za večeras kada se nas gost pojavi. Ali dobro, bili ste glasni, moram vas pohvaliti. Za jutro je to odlično. Imamo još jednu pjesmu. Također koja govori o Kristu. Najveća radosti. Ja svuda vidim mržnju, nasilje. Svi o miru pričaju, lažima još vjeruju. Najveća radost je kad Isus u mom srcu stanuje. On će skoro doći, znaj, svemu će učinit kraj. Čovječe, sad razmisli što želiš u životu postići. Vrijeme brzo prolazi, zadnji vlak već odlazi. Najveća radost je kad Isus u mom srcu stanuje. On će skoro doći, znaj, svemu će učinit kraj. Svaki dan tvoj
grehima svojim mučiš se. Isus Hriste dolazi, što ćeš ti učiniti? Najveća radost je kad Isus u mom srcu stanuje. On će skoro doći, znaj, svemu će učiniti kraj. Najveća radost je kad Isus u mom srcu stanuje. On će skoro doći, znaj, svemu će učiniti kraj. Gledajući vas ovako sa ovoga mjesta, vidim vas puno koji poštenim radom i zalaganjem zaslužujete da vam se ime zapiše gore na nebu. Ali želio bih pročitati jedan stih koji se nalazi u 1. Timotiju 5. poglavlju 17. retku. Stih koji glasi: starješine koji dobro upravljaju, osobito one koji se bave propovjedanjem i poukom, treba smatrati dostojnima dvostruke časti. Ja bih zaista sada pozdravio starješine, pozdravio one koji nas vode i koji nas usmjeravaju prema imenu koje tako volimo, imenu Isus. Ja bih pozdravio prije svega gosta, Đunroja Dugenta, welcome. Nama je zaista zadovoljstvo što je ona ovdje sa nama, a vjerujem da će njemu biti zadovoljstvo i da će pamtiti ovaj dan. Ako ne duže, onda bar do onoga dana, kada bude u većem mnoštvu. Ja bih sada pozdravio i brata Zdenka Hrišća Blata, koji je predsjednik Hrvatsko-slovenske ili Slovensko-hrvatske konferencije. Ja bih bio sretan da mogu reći to na slovenski kao on, ali možda jednog dana. Meni je zadovoljstvo vidjeti ovdje i brata Miroslava Đidera koji ovdje prevodi i koji je sigurno pun treme kako će ovo sve završiti i koji će u ponedjeljak poslijepodne zapravo neće znati što će sa sobom kada pritisak malo se spusti. Ja se nadam da će svako od nas pomoći da ovaj kongres zaista prođe u najboljem redu. Meni je zadovoljstvo pozdraviti i brata Srećka Kuburića koji je u evanđelskom dijelu našeg posla. Zadovoljstvo mi je pozdraviti i sve mlađe kolege koje nas ima puno, a zaista mi je zadovoljstvo što si sam ovdje. Želim da svako od nas ovdje da se osjeća kao kod kuće. Možda ne kao kod one kuće koje ste ovdje na ovoj zemlji, nego možda da se osjećate kao kod one kuće koje svi pripadamo. Jer na ovoj smo zemlji svi stranci, pa bar koju minutu osjetimo se kao kod kuće. Ja bih želio da vam postavim jedno pitanje. Zapravo ja ću ga postaviti, a vi ga onda postavite samima sebi. Zašto ste danas ovdje? Ja vjerujem kad se ovo pitanje postavi, onda u onom duhu tradicionalnog adventizma mi pomislimo, aha, sad će dečko reći, došli ste da se zabavljate. A niste trebali ste doći ovdje da slavite Gospoda. Nije grijeh ako se malo i zabavite. Ako vam zaista ovo vrijeme prođe ugodno. Vjerujem da ste došli iz raznih razloga i da se družite. I da se bavite sportom. I da se upoznate sa nekim. Ali dozvolite mi malo da se prisjetim trenutaka kad sam ja išao na kongrese ovako u svojim mlađim danima. Koliko me sjećanje služi. Kada sam išao na kongrese, imao sam neki svoj glavni cilj. I kad god negdje idete, imate glavni cilj. I ako taj glavni cilj nije zadovoljen, onda ste vi nesretni. Ako su oni koji su sportski nadahnuti došli ovdje igrati sport i nekako im taj sport izmakne, otići će tužni i kad ih neko pita kakav je kongres bio, oni će reći ma pusti, nikakav. Oni koji su došli iz društva da se upoznaju sa svojim spolom, a i sa onim suprotnim. Ako ne budu blagoslovljeni u tom smislu, otiće sa ovog kongresa i reći će nikakav kongres. Sebičnjaci, svako misli na sebe, nema duha Božjega među njima. Oni koji su došli ovdje slušati Gospodnju riječ,
koji su možda malo konzervativno nekad nastrojeni, reći će imali smo samo 3 sata bogoslužja, sve ostalo je bio sport i neko druženje. Ja bih želio da razmislite što je glavni razlog vašeg dolaska. Ja bih želio da taj i ostale razloge dobro rasporedite. Kad smo došli ovdje subotu ujutro, onda je glavno ime, kako bi još ono glavno ime? Ime Isus, jel tako? Kada ste na igralištu, trčite za loptom. Ja ne očekujem da ćete prije udarca zastati i pomoliti se u svom srcu. Ali ova molitva odavde vrijedi u onom trenutku isto. Možda ste došli zbog različitih razloga i to je dobro. Da se duhovno nadahnute, da se podignute jednu stepenicu više, da se približite tom imenu koga svi volimo, imenu Isus. Ali došli smo i ovdje da se družimo. I to je lijepo, da se upoznajemo i da nas drugi upoznajemo. A i da to što oni znaju, nakon ova 3 dana bude bolje i ljepše. Došli smo i zbog drugih razloga, i zbog sporta i ne znam šta već svako može od vas izmisliti kao razlog zašto je došao ovdje. Dobro je što smo došli zbog toga. Ali ispunimo svaki dio razloga našeg dolaska u svoje vrijeme. I dok smo u crkvi, bavimo se imenom Isus, a dok smo na igralištu, pa jurimo loptu. Želio bih vam postaviti još jedno pitanje. Šta mislite zbog čega je Isus došao ovdje u našu sredinu? Čujte, ako je on ostavio zborove neba, glasove anđele, došao ovdje da nas sluša, onda je pogriješio. Ako je došao da sluša riječi smrtnoga Predraga Brkića i vas ostalih, onda je pogriješio. Vjerujem da će puno pametnije i ljepše čuti tamo gore. Ali vjerujem da je došao je ovdje da nađe otvorene duše. Došao je da dodirne tu otvorenu dušu, da stavi pečat svoga imena i na vaše srce. Došao je zbog vas. I nekad se uplašim da neće naći otvorenu dušu. Jer budemo iskreni, ima među nama frajera. Ne znam kako bi to rekli sa onog ženskog stajališta. Frajica. I mi kažemo, neće mene dodirnuti. Ja ću se smijati. Ja sam čvrst. Njih je ta riječ ponijela, a vidi mene. Ne mogu biti frajeri u Kristovoj sredini. Dozvolimo da nas on svojim prstom dodirne, da nas promijeni. Nemojmo reći ja sam dovoljan i dobar ovakav kakav jesam. Dozvolimo mu da nas pokrene, da nas podigne. Vidim da među vama ima osoba koji ste lijepi i lijepi. Nemojte biti lijepi u Božoj sredini. Nemojte da vas primijete. Dozvolite da ljepota koja će se vidjeti u ovome domu, u ovoj prostoriji, koju Božju prisutnost posvećuje, neka u ovoj prostoriji bude Kristova ljepota, ta koja će se vidjeti. Ima vas i pametnih. A nemojte zaboraviti da Biblija kaže da Božja ludost je pametnija od ljudske pameti. Ja bih to rekao ovako modernim jezikom, kada Bog lupi glupost, ljudi, pametni ljudi, se muče da bi shvatili koliko je to mudro. I dozvolimo da Božja mudrost preovlada ovdje. Dozvolimo kad Bog govori mome srcu i kad govori srcu oni koji su pored vas, dozvolimo da Bog govori, nemojmo i mi govoriti. Ja bih želio da zaista Krist ode sretan i zadovoljan sa ovoga mjesta i da kaže da je našao ono pošto je došao. Da je našao otvorene duše koje su mu dozvolile da ih svojim prstom dodirne. Jeste li čuli za Via Dolorosu? Ja vjerujem da jeste. To je put kojim je jednom davno za sve nas i umjesto svih nas prošao naš Spasitelj Isus. Zahvalimo mu zato sada u svojim srcima za tu veliku ljubav i žrtvu dok budemo slušali pjesmu Via Dolorosa koju će nam izvesti Mirjam Runić.
O toj divnoj i neobjašnjivoj ljubavi pjevat će i sastav Gabriel iz Maruševca. Divna je ljubav.
izvinio zato što mu fali jedan član. Ako je tu, ja pozivam Željka Balaža da dođe. Ako ne, onda ćemo ovako okrnjeni pjevati. Ako imate Biblije, zamolio bih vas da ih otvorite u Djelima apostolskim u 25. poglavlju. U 25. poglavlju 13. reda kaže: kad prođe neko vrijeme, dođoši u Cezareju kralj Agripa i Berenika, te pozdraviše Festa. Kako se tu zadržaše duže vrijeme, Fest radi savjeta iznese kralju Pavlov slučaj. Feliks je ostavio reče: nekog utamničenika,
koga se mi glavari svećenički skupa sa židovskim starješima optužili za moga boravka u Jeruzalemu i zahtijevali njegovu osudu. I čitamo u 22. redku: i ja bih želio poslušati toga čovjeka, reče na to Agripa Festu. Sutra ćeš ga čuti, odgovori Fest. Ovdje jedan kraj kaže: ja bih želio čuti tog čovjeka. Zašto je Pavao u tamnici? Šta je on propovijedao i zbog čega on mora biti ovdje u tamnici i dogovarati i pred Festom i pred svima i pred Agripom i pred svima ostalima koji su ga pitali? Zato što on ima jednu vijest. Ima nešto što on raznosi po cijelome svijetu, a ta vijest nije samo za sirote i one koji su u patnji u ovome svijetu. Braćo i sestre, ovdje se kaže da je ta vijest i za kraljeve. Ovdje se kaže da je Pavao traži da ide i pred Cezara, jer njegova vijest nije samo sirotinju, ne samo sirotinju duhovnu, nego i za Cezara i za vladara ovoga svijeta. I Pavao kaže: hoću pred Cezara. I nakon razgovora, nakon diskusije koje su ovdje imali, nakon ispitivanja Pavla, Agripa kaže Pavlu: Pavao, ti si mogao biti slobodan. Mogao sam te pustiti da nisi sam zahtijevao, da nisi tražio da ideš pred Cezara. Da smo ti i ja na tome mjestu, šta bi mi rekli? Joj, oprosti, ispričavam se, ja sam se zabunio prvi put kad sam tražio da idem pred Cezara. Mogu li ponovo da tražim zahtjev? Ako mogu biti slobodan, pusti me da idem. Ovdje Agripa kaže Pavlu: mogao si biti slobodan. Mogao si ići da nisi tražio da ideš pred Cezara. Pogledajte ko kaže Pavlu da može biti slobodan. I ko je Pavao? Pavao je sluga Isusa Krista. Sluga onoga Isusa Krista koji je bio u smrti u grobu. I jedna četa rimskih vojnika čuvala je Isusa. Je li ga sačuvala u tom grobu? Je li sačuvala Isusa u tome grobu? Jedna četa rimskih vojnika čuvala Isusa, ali ga nije sačuvala. I vođa te čete kaže Pavlu: mogao si biti slobodan, ja sam te mogao osloboditi. Agripa kaže Pavlu: sluzi Isusa Krista, ja sam te mogao osloboditi, mogao si biti slobodan. Pavao je sluga Isusa Krista. I Petar je bio sluga Isusa Krista. I vi se sjećate da je Petar bio u tamnici. I kad je anđeo došao, kad je anđeo ušao u tu tamnicu, koja su ga vrata zadržala? Nije bilo tih vrata koje su mogla anđela zadržati. Petar je mogao izaći, anđeo ga je mogao iznijeti, mogao je lebditi, mogao je načiniti šta god hoće iz te tamnice. Samo da Isus Krist to želio. I Petar je izašao. Ali Pavao nije želio izaći. I tom Pavlu Agripa kaže: Pavao, ja sam te mogao osloboditi. Agripa kaže Pavlu, Božjem sluzi: ja sam te mogao osloboditi ako si to htio, da ne moraš ići pred Cezara. Pavao je već slobodan. I kad gledate tu dvojicu ljudi, Agripa kaže Pavlu: ja sam tebe mogao osloboditi. Svi znate da oči nekada varaju. I u toj sceni, ako joj zamislite, sjedi Agripa sa svojom ženom Berenikom. Sjede na prijestoljima i gledaju Pavla koji ima na svojim rukama verige i oni smatraju Pavla. Pavao je taj koji nema slobode. A Pavao gleda nekim drugim očima i vidi da neko drugi tu nije slobodan, da neko drugi tu u okovima. I Pavao kaže: ti si taj. Ti si taj koji treba slobodu. Ti si taj koji treba slobodu i od smrti i od grijeha. I ja bih želio da si ti na mome mjestu. I kaže: osim ovih okova. Ali Agripa ima veće okove nego što ih Pavao ime. I najgore je to što ni ne shvaća to. Agripa kaže Pavlu: Božjem sluzi, ja ću tebe osloboditi. Vi ste ovdje svi mladi koji se nalazite u jednoj vrsti okova. U Kristovim okovima. I ljudi gledaju sa strane, vaši vršnjaci, i kažu: dođite, mi ćemo vas osloboditi. Dođite da vam skinimo te okove koji su na vašim rukama. Daj, budite slobodni. Ostavite se svega toga što vas Krist i čim vas Krist sputava. Mi ćemo vam dati slobodu. Draga braća i sestre, ti koji nam govore o toj slobodi, oni na svojim rukama imaju okove. A mi imamo teret. Imamo i mi teret na svojim leđima. Imamo teret vijesti evanđelja. Vijesti koja je za sve one koji su u okovima.
Za sve one kojima je Sotona sam osobno stavio okove grijeha na njihove ruke. I mi se svakodnevno susrećemo tim ljudima koji nama govore, koji nama nude slobodu. Ja bih želio da sa ovoga kongresa krenemo i da sa ove subotnje škole krenemo svjesni naše zadaće, svjesni vijesti koje mi imamo, svjesni vijesti koje mi nosimo. Naša vijest koju mi nosimo nije za glupe, nije za one koji ništa ne znaju. Naša vijest, Božja riječ ovdje kaže, jeste za kraljeve, jeste za vođe, jeste za lidere. I mi slobodno možemo, u kakvoj god odjeći, ne moramo nositi kravatu, ne moramo nositi bijelu košulju, možemo nositi zatvoreničku odjeću, možemo stati pred te vladare i reći njima, vi ste u okovima. I mi imamo ključ za te okove. Moja želja je molitva da ti okovi Isusa Krista, te slobode, tog tereta, tog prekrasnog tereta koji je na našim leđima, te vijesti evanđelja, zaista je ponesemo tim ljudima za koje je namijenjena. Nemojmo ih zadržati samo za sebe, jer ako za sebe zadržimo, onda i nemamo. A kada dođemo u susret s onima koji su u ropstvu grijeha, ponudimo ono što mi imamo. Poslušajmo sada još dvije pjesme muškog sastava. To su Laudate i Kako. Oni su a cappella Benjamin, ali nama poznati kao Slavko Krklec, Slaven Deduš, Franjo Petrušić, Kristijan Deduš i Vanja Popov.
Kako pokazati da te volim? Kako ti kazati da te trebam? Kako podijeliti, Bože, tvoj mir? Dijeliti bližnjima radosti i mir. Kako pokazati kako tvoju ljubav kako mojih greha krvavi prinijeti Sina svoga, platiti otkup zbog greha moga. Kako razumjeti tvoju ljubav, shvatiti praštanje mojih greha. Treba li prinijeti Sina svoga, platiti otkup od grijeha moga. Kako razumjeti, kako tvoju ljubav, shvatiti praštanje, kako mojih greha, treba li prinijeti Sina svoga, platiti otkup zbog grijeha moga. Kako pokazati da volim, kako pokazati, kazati ja te trebam. Kako podijeliti, Bože, tvoj mir, kako podijeliti. Sada je vrijeme da sakupimo naš dobrovoljni dar. Hvala.
jednom nedjeljno skupljamo se sa srednjoškolcima. Radionice teku pod naslovom Blazno resno o življenju, a izašao je već i prvi broj istoimenog časopisa. U našoj su crkvi i studenti koji vode proučavanja Svetoga pisma sa svojim novim prijateljima u Ljubljani, Mariboru i u Ptuju. One sa glazbenom žilicom privlači sve brojniji mandolinski orkestar, a Popov Olgica nas je oduševila i za lutke. Sa lutkovnim smo igrama bili na dječjem odjelu bolnice u Ptuju, u vatrogasnom domu u Ormožu, a u đačkoj dvorani na Ptuju na nedavnoj je predstavu skupilo se oko 30-ak djece sa roditeljima i bakama. Jednu od tih predstava željeli bi danas podijeliti i sa vama. No pošto lutke govore slovenački jezik, reći ću vam o čemu se u toj igri radi da bi je mogli lakše pratiti. U čudesnu šumu dolazi strah. Međutim, životinje u toj šumi poznaju Isusa, pa ih strah uopće ne plaši. I tako strah na kraju odlazi, da se nikad više ne bi vratio. A i mi se ne bojimo, zato što poznajemo Isusa. Dobar dan, otroci. Vas je bilo kdaj zvečer strah, ko je mama ugasnila luče, ni bila tema? Vas je bilo kdaj strah, ko sta očka in mamica šla v trgovino, vi pa ste ostali čisto sami doma? Vas je bilo kdaj strah, ko ste zboleli in ste imeli vročino in vas je vse bolelo, pa niste vedeli, kaj je zdaj to? Bravo! Torej poznate strah. In zato zdaj z menoj pojdite v čudežni gozd. Kajti, tam živijo živali, ki jih je obiskal strah. Toda v tem gozdu te živali poznajo Jezusa in vedo, da je Jezus rekel, ne bojte se, jaz sem vedno z vami. In zato se je nekaj nenavadnega zgodilo v gozdu, ko je v ta čudežni gozd prišel strah. Pa poglejte. Bog je dober, šepeta v gozdu vsaka vejica. Bog je dober, sonce nam javlja, ko se dela dan. Dober Bog, zdaj se sliši vse povsod. Dober Bog, vse naj hvalite Gospod. Bog je dober, moral bi medved vsak prepevati, saj za nas ustvaril je sladek med čebelice. Dober Bog. Ha! Glej ga, glej! Medved, sladko zmed, rad bi lizal med, pa ga ne bo, ker prišel je strašni strah, ki zdrobi ga sončni prah. Le poglejte. Ta je pa lepa. Sploh me ne sliši, sploh se ne zmeni zame, kot da bi bil prazna pena, kot da bi bil milni mehurček,
Le počakaj, ti že pokažem, kdo je strašni strah, ki strubite sončni prah. Strašni strah je tu! Prosim? Nisem dobro razumel, si kaj rekel? Rekel si kaj rekel? Ne razumem. Kaj pa to pomeni, si mogoče tujec in ne govoriš po naše? Ne govoriš po naše! Ti vam že pokazal! Gre! Kaj mi boš pokazal, kje je med, veš? To bi bilo fino, jaz sem velik sladkosned na medu. Kakšen med, kakšen sladkosned! Ali ne veš, kdo sem jaz? Ali ne veš, kdo se me moraš bati? Da bi se te bal! Zakaj pa saj nisi čebela? 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 Zakaj pa se čebele bojim? Ja, bojim pa še kako se veš. Medi krade, krasti pa ni lepo, kdor krade, zasluži kazen. Kdor krade, zasluži kazen. Zakaj pa potem krade? Pa se pa ne morem premagati, ko je med tako dober, tako sladek. Če je tako, se pa kar boj čebele. Ampak, tudi mene se moraš bati. Jaz sem strašni strah, priden, ko je mrak. Zgrabim te za mrak. O, tebe, da bi se bal. Mi še na misel ne pride. Kdo pa si ti, da bi se te bal? Čisto navaden strah. In vsak medved ve, da je znotraj strah votel, okrog in okrog, ga pa nič ni. Okrog in okrog pa me nič ni. Seveda. Wow, to je res. Pa bi se me vseeno moral bati. Vsaj malo, vsaj majčkeno. Poznam, da tako imenitno strašite. Le poglej. Sebi ti radost tega, a ne gre. Res se te ne boji. Niti malo. Boš moral že koga drugega poiskati, ki se te bo... Mogoče zajčka. Zajčka. Da ti strahopete, sta se te bo gotovo. Super. Za nasvet. Grem pa na zajčka. Tako ga bom prestrašil. Glej, kako veselo teče, tih potočim daljni kraj, in se moje tačke vleče, da poskočim skozi gaj. Rad imam te, moj potoček, ker ne bolj osrečiš me, stvarnika, zato se hvalim, krasno me ustvaril je. Aha, tukaj si, zajček, suhec, dolgouhec. Ti že pokaže. Hop, 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 hop. Tako ga bom prestrašil, da bo mu srce pete skočilo. Le poglejte. Kaj? Že drugič danes. Spet me ne sliši. Hej, rekel sem. Prosim, kaj si rekel? Nisem te razumel. Kaj je tu za razumeti? Kaj naj to pomeni? Strašim te. Ne veš, da se me moraš bati. Bati? Zakaj ne bi se te pa bal? Saj nisi lovec, pa tudi lisica nisi. Ne lovec, ne lisica, zato sem pa strašni strah. In pride, ko je mrak, da zgrabim te za vrat. Ali si smešen in praviš, naj se te boji? Saj vsak zajec vede strah znotraj bote okrog in okrog, ga pa nič ni. Okrog in okrog pa ga nič ni. Pa je medved rekel, da se me boš bal. Medved? Medved, kje je medved? Če je medved bližine, pa reš, jaz kar grem. Ti pa si poišči koga, ki se te bo bal. Čakaj. No, pa ga ni več. Izginil je kot kafra. In kam zdaj? Kje naj najdem koga, da bi ga strašil? Glej, to pa je to. Prijatelj zvest, Jezus je moj, vsa radost za srce, Jezus je moj. Ko svet za tebe zlo in hudi časi so, dragi odidejo, Jezus je moj. Vidite jo, Muca je. Muco bom prestrašil, da že sedaj cvili. Muca je strahopetka. Muca se me bo gotovo bala. Strašni strah je tu! Zdravo, kaj bi rad? Da bi se me bala. Jaz tebe? Ni še na misel ne pride.
vedel, jaz se nikogar ne bojim, še teme se ne bojim, pa da bi se bala tebe, ki se znotraj vode in okrog te nič ni. Okrog te pa nič ni, ti že pokažem. Tako te bom prestrašil, da do saka ne boš mogla. Kaj? Ti boš mene? No, kaj takega? Še dobro, da sem bil šel v zverini. Če bi me ujela, kdo ve, kaj bi naredila z mano. Še zdaj se ves tresem. Ampak, tako vendar ne gre. Strah, ki se tresa, strah, ki se boji. Kakšna sramota. Še dobro, da me ni nišče videl. Kaj sem pa jaz? Ali sem jaz nišče? Nišče. Glejo, Miška je in še smeje se mi. Le čakaj, ti že pokažem. Tako te bom prestrašil, da boš pozabila, kako ti je ime. Nikar ne misli, da se te bojim. Tebe pa že ne. Prav tak strahopetec si kot jaz. Kdor se mačke boji, ne bom jih strašil. Tiho! O tem ne smeš govoriti. Če me boš samo enemu izdala, goreti. Daj, nikar se tako ne repenči. Sicer pa, saj mi ni treba praviti. Saj so si videli, saj so si slišali, kako si se bal. Kdo si? Otroci, vendar. Kar poglej, koliko jih je. Polna dvorana. Ojej. In vsi otroci so videli, kako sem bežal, kako sem se bal. Kaj bo pa zdaj? Ampak, mogoče pa niso videli. Ne, zagotovo niso videli. Seveda so videli. Kar vprašaj jih, če so ali niso. Dobro, otroci, ali ste videli? Ne. Ja, no, si zdaj slišal. Videli so. Ojej, kaj bo pa zdaj? Ampak, mogoče se me pa vseeno bojijo. Vem, da se me bojijo. Ne verjamem, da se te stavim, da se te ne. Stavim, da se me bojijo. Jih pa vprašaj. Otroci, po pravici povejte, se me bojite? Ja! Ne! Si slišal? Stavo si izgubil. Tudi otroci se te ne bojijo. Ojej, medved se me ne boji, zajček se me ne boji, muca se me ne boji, miška se me ne boji, roka me boli, otroci se me ne bojijo več. In kaj bo zdaj? Kar po svetu pojdem. In nikoli več me ne bo nazaj. Ste slišali, otroci? Nikoli več. Vam bo kaj žal? Ja. Ne, pa nič. Če je tako, pa zares grem. In niti na svidenje vam ne bom rekel. Niti na svidenje. Zgolj adijo. In tako je strah odšel drugam. Nikoli več se ni vrnil čudežni gost strašit živali, ki so tam živele. Kajti te živali so poznale Jezusa. Vedele so, da je Jezus vedno z njimi. Jih čuva in skrbi za njih in zato se niso nič bale. Tudi mi se ne bomo nikoli več bali straha, kaj ne, otroci? Saj tudi mi vemo, da Jezus bedi nad nami in nas ima rad. Za slovo pa bi vam še vse živali iz čudežnega gozda rade nekaj zapele. Pridite, živali. Bog je ljubezen, strahu ne reši. Bog je ljubezen, on ljubi me. Zato ponavljal bom, Bog je ljubezen, Bog je ljubezen, on ljubi me. Nasvidenje.
Daje sve
Tebi srce dajem, sve što imam, Gospode, uzmi me. To je bio poziv ove krasne pjesme. A šta ako bi Gospod rekao, daj mi? Jesmo li spremni? Želi bi zajedno s vama upravo da se posjetimo jednog događaja koji se dogodio ovih dana. Bilo je to 12. travnja, ali aprila, 12 sati i 55 minuta. Ljudi su sjeli oko svojih domove, oko svojih stola da bi pojedli uskršnji ručak. Odjednom potres. Potres koji je tresao sve što je bilo u kući. Zidovi su pucali, krovovi su padali, strešniki, dimnici. Ljudi su pobjegli izvan svojih kuća. Odjednom čuli su kako po dolinama se vale skale sa mučnom grmljavinom. Jeste, upravo to se dogodilo u Sloveniji, u bližini Triglavskog narodnog parka, tamo gdje su prošle godine proživjeli 40 djece sa učiteljima svoje taborjenje. Neki iz Hrvatske isto su bili. Kao predstavnik kadre posjetio sam ljude, razgovarao s njima i u kriznom štabu. Oni su nam kazali, evo, ljudi idu da pogledali su, ima oko 170 kuća koji je potpuno razrušenih, koji se mora potpuno rušiti. Ima ih mnogo više nego toliko koji treba obnoviti. Trebamo stručnjake građevinskih struka koji će i prostovoljce, dobrovoljce koji će nam pomoći. Svaki dinar će nam biti koristan. A i naša djeca iz škole, kaže, oni trebaju da provedu barem jedan dan negdje na odmoru, da se oslobode onoga što su doživjeli. To nam je kazala mlada socijalna radnica Fabiola Komac, koja je neumorno radila, posjećivali ljude u malim selima, po tim dolinama. Njezina kuća je već drugi put rušena ovim 23 godina, ali ona o tome ne brine. Njoj su važni ljudi. Upravni odbor Adre sastao se ovih dana i napravio nekoliko zaključaka koje smo danas poslali po crkvama, a većina mladih Slovenije su ovdje. Zato želimo kratko njima povedati i kazati što je sadržaj, poruka. Tražimo prostovoljce koji bi možda par nedelja odvojili da bi pomogli u toj obnovi. U stolu vani, na tom holu, ćemo postaviti te liste da možemo se prijaviti. Oformirali bi jednu mladinsku brigadu, Adrinu, koja će već, jedna delegacija, već sljedeće sredi ići na licu mjesta, da se malo više detaljne upoznamo. Svi građani naše Slovenije će dati prostovoljno jedan dan svoje plate, a oni drugi koji nisu obuhvaćeni, a žele, mogu to učiniti. Zadim program Novi dom, mladi obitelji u Posoću, to je kraj koji se, kako se tamo zove. Uz to će biti tiskane ove položnice koje možemo mi kao mladi podijeliti ljudima koji znamo, a naravno možemo i mi na svoj način isto doprinijeti. Drugim riječima, želimo dati mogućnost svima koji žele na neki način da se uklope u taj posao. I naš cilj je, odnosno naš zajednički projekt, Novi dom, mladi obitelji koji su pogođeni sa potresom. Evo možda je to što Gospod traži. I srce, a možda je nešto što možemo odati svojim rukama, svojim nogama, a ono što možda imamo u svom džepu. Neka nam Gospod pomogne, neka nas vodi u tom zajedničkom projektu, jer ljudi u tom kraju gdje smo imali taborjenje u Možnici čekaju adventnu vijest, a možda je to prilika da nešto učinimo. Amen.
Sada još malo strpljenja. Pogledajmo svi zajedno jedan igrokaz koji smo mi iz Ljubljane nazvali igrokaz koji nije toliko koristan koliko je slobodan. A na kraju ćemo se malo samo još porazgovoriti o tome što bi to značilo. Pa, počnimo. Da li nam sviđa o čemu je bilo riječ u ovom igrokazu? Zamolio bih Daniela i Marka ako mogu još priskočiti u pomoć, ako su tu. Jako im je pomogla ona lutkovna predstava. Meni inače na početku rekla Romana, molim te nemoj mene prvu prozvati, ali kad sam vidio onu lutkovnu predstavu kako je dobro djelovali na mene samoga, a i Grega mi je rekao da će me častiti ako Romanu prvu upitam, pa ću morati Romana, da li bi nam mogla nešto reći kako ti doživljavaš slobodu u Isusu? I nema straha, ne zaboravi. Sloboda meni znači mir. Mir u srcu da nisam opterećena s time šta će se mi desiti sutra ili šta je bilo jučer, da živim sada, za vječnost. Hvala, to je prava stvar. Koga ćemo sljedeći? Ko se ne boji? Ko je junak? Evo, Tom je najbliži. Tom. Ok. Ja mislim, za mene je jedna velika sloboda koju mi je Bog dao, sloboda od dugmadi. Znate zbog čega?
idem ja tako i dođe mi neko ko me poznaje i pritisne dugme i ja ono i dođe mi na živce i ja ono se raspijenim, razbijesnim. A sloboda je za mene to kad on dođe i pritisne dugme i ja kako si? Pogleda čudno, pritisne dugme, a ja, drago mi je što te vidim. On opet pritisne dugme, pa dođe opet, onda se on razbjesni. To je za mene, baš sam danas prošao pred jednog čovjeka, on lepo puši. Ja znam, ja sam jedno 3 godine, ja sam želio završiti pušiti. Ali tek kad sam 3 mjeseca molio, onda sam tek bio sposoban prestati pušiti. Svakog jutra je uvijek, da li imam negdje cigarete, paljač, to mora biti. Sad ovako otvaram torbe i gledam gdje mi je Biblija. I eto, ja sam uzeo neki drugi teret, a sam se time oslobodio onog što mi je stvarno bilo na teret. Jer ovaj teret ja rado nosim sa sobom. Toliko. Hvala. Koga još imamo ovdje, hoćemo Marka sad upitati. Što kažeš ti na to? Za mene je sloboda u Kristu mogućnost prihvatiti Božji dar. To znači vječni život i našu slobodu. I mislim da se niko od nas ne može priuštiti da tu priliku propusti. Hvala. I inače, ne znam što oni budu rekli, što će reći, tako da probamo još Daniela pitati. On je meni najavio nešto neočekivano, da vidimo. Pa, za mene je sloboda to da mogu raditi što hoću, a sad mogu birati. Mogu da biram da radim ono što hoće Isus. Ako to radim, onda imam neku neobičnu slobodu da sam još više svoj nego sam bio prije. Ako je zameren slobodu da radim ono što Isus neće, a ja hoću, onda radim što hoću, ali imam manje slobode. Tako, to sam htio čuti. Ali teško je to kapirati onak svaki dan u života. To je, zanimljivo je, čak i ti si, koji si mi najavio možda da ćeš nešto reći neobično, zanimljivo je da smo svi nekako, ili svi mladi su, i kada sam s njima diskutirao o tome, došli do zaključka da smo, tu moram pročitati, nismo mi slobodni da nešto radimo, bilo šta, što nam god padne na pamet, nego smo slobodni od grijeha, od osude, slobodni smo od brige koja bi me zdrobila. A isto tako smo slobodni za dobra djela ljubavi, a ne slobodni da radimo što god nam pade na pamet. Hvala lijepa za vaše odgovore i sada na kraju završimo konačno ovo naše druženje i bogoslužje sa jednom pjesmom koju će nam naši mladi iz Ljubljane otpjevati, a i mi svi zajedno smo dobrodošli. Riječi će biti